So those who watched live, they've seen it, so it's okay. Oh yeah. So now let's do the King of Aspiration prayers. So mata zanshu shiksilin le. Deja mata tene zerpo nis silten okle. Durma nis shiksilten. Ta derin mata zanshu shiksilin ya. So let's do the King of Aspiration prayers. And I already requested everyone to keep it ready. You ready to say you do. So if you have made nani tenyang Instagram ka upload just minle kagona puti kenamet tenyang mata roman nasina dikten romanization teo Instagram ka upload chukan 181 ka to gele gana geç gerçek tene jadon chode bena Jaldon Chodevina double Jibga ni sabdunle 427 Jaldon Chodevina kuka Jibga ni sabdune ka double 427 timira somba santa izushik zanshochik silchase no ya tene te sangalla mata izukchi chano chidichin shkamdo silchano le Fold your hands, palms together like this. Yeah. Then imagine you're holding like a wish fulfilling jewel. You're offering a wish fulfilling jewel. Ana, 이가 단지 락방한다 착조 치스봉 돈 다전지 고서는 벌 이숙 치세 돈 달라메라. ana talmo jarzere chinen pa iskata majete teni la pena ko norbuji zungan choste mana norbuji pulte no pole ton tarji kospa ezekchene teni moni koran yanchi ajalma goni chwa tsosla gal po goni chuna namaskar zere tsosla jiksin palpe juli zere tsosla tezukshi sharu pole teni norbuji kurte yo samse teni sangez nakte samala mane koran zambuling esa ji zukche lingshi rija de chispa te sama pulte zambuling kambo pulte mana teni norbuji ata te representation bo norbuji mata teni pulte nyonchma te tsuzoshia dechi samaza dele oya teni lamalar kepsu sonten sangellar kepsu sonten choslar kepsu sonten gindunlar kepsu sonten I take refuge in my root guru, yeah, and then I take refuge in Buddha Dharma Sangha, and not only for myself but for the sake of all sentient beings. Teni semshin tamchi dipya lama sangechu gindijiya teni kepsu sonten sangu sanole oya manam shikur Manamagadanyambe semshantanjet Lama sangya cheskis kulash kapsunche Manamagadanyambe semshantanjet Lama lorcho zospes kulash kapsunche Manaman kadanyam besem shantam jet Lama tuje dulbes kula shkapsun che Manam kadanyam besem shantam jet Lama sangya jimbo jela shkapsun che Manaman kadanyam besem shantam jet
Lama Sangha Chiski Skulash Kapsun Cheo Manamang Kadanyam Besem Shantam Je Lama Lonsho Zospe Skulash Kapsun Cheo Manamang Kadanyam Besem Shantam Je Lama to je dulbe skolaj gabzon je o man kadanyam be sem shantam je Lama sangya jimbo chelaj gabzon je o man kadanyam be sem shantam je Lama Sangha Chizgis Kulash Gabzon Cheo Manam Gadanyam Besem Shantam Je Lama Longsho Zosbes Kulash Gabzon Cheo Manam Gadanyam Besem Shantam Je Lama to je dulbes kolash gabzon je o manam gadanyam besem shantam je Lama sangya jimbo chelash gabzon je o yani sarshut o ya Gyagara Gedo Arya Bandha Zarya Dane Dana Ranza Be Gedo Baba Zambo Judbe Malam Gega Paba Jambo Juno Gyurbala Chanza Loe Jinya Zoda Jojin Jidena Dezon Jeba Mi Zenge Kon Tagi Amali Deda Tamje La Leda Aye Dangwe Chage O Sambo Judbe Molan Dobdagi Gyalwa Tamje Yige Ozumdo Shingi Dulye Lira Dubaye Gyalwa Konla Rabdo Chanzalo Dojek Dengnai Dunye Sange Na Sange Razge Vena Jogwada Teta Chuki Ingna Malos Pai Damje Galwa Dage Kangwarami Teta Ngaba Mizi Gyamzo Na Yangi Yenla Gyamze Dragongi Gyalwa Gungi Yonde Rabjo Jing Lewar Shikpa Damje Dagedo Medo Damba Jengwa Damba Dan Zinye Namdan Jukpa Donjo Dan Marme Jodan Dube Damba Yi Gyalwa Deda Lani Chutbargi Navza Damba Namdan Tinjo Dan Chirmen Burma Riranyamba Dan Gudbe Kyatparam Babben Chokungi Gyalwa Deda Lani Chutbargi Chutpa Gangnam Lame Gyache Vai Deda Gyalwa Tamje Layame Sangbo Chulai Debe Dobda Ge Gyalwa Gunla Chanzul Chutbargi Decha Shedan Demo Wangeni Aludang Ala Tejini Gegang Dekbai Dagi Gizbai Jinjizbai Deda Damje Dagi Sosurusha Choju Gyalwa Gunda Sange Se Rangyal Namda Loda Meloda Doa Gungi Zanam Gangla Yang Deda Gungi Jizo Dairang Kana Jojin Jigden Domana Jangjo Rimbar Sange Majani
gombo de da da ge tam je la go lo la na me ba kor go nyang en das do gang je de da la do wa gon la ba shin de ve je kal ba shin ge du ni jo ba yang da ge dal mo rab jer so ge chang zi le wa dan zhi jing shao ba dan ji so ye ra gu jing so wa ye ge wai zhang zi da ge ji sa ba dam ji zo be zhang zhi jing o das be sang ge nam dan jo jo yin ji den dan na gang zhuan zhu ba re yu kaya ma jun de da ram nyo var sam zo chang jo rin bar sang ge jon jo jo ga le shing nan jin ye ba de da gya che yong so da pa re gyur chang jo shin wan tu shin gyal wa da sang ge sas ge rab do gang wa re sho jo ju sim jin gang nam jin ye ba de da da do not me de wa re gyur do wa gong ge chus ge do nam ne dom bar gyur jin re wan do pa re sho chang ju ju ba da ne da jo jin do wa gong do ge wa jin pa re gyur Sera gondo jimbosh ge wa na da do da ne ra do jong wa re jo gyal wa kong ge ji so lo gyur de zang bo shut pa yong so zo je ji zo de shut pa ji me yong da ba da do ma nya shgyun me shut pa re jo Lai ge da lo da no jin ska do bom da da mi ye ge nam dang do a gong ge do na je zang bar dam je ge do da ge shu den do te shin pa ro je na rab zong de chang jo sim ne nam yang ji mi gyur dik pa kang na de par gyur ba da de da ma le yong so chang wa re sho le da nyo mo de ge le nam le to shin jik den do a nam so yang che da be mo che mi cha pa yin i da nam ga to pa me da re jit shin ge kyon da jo nam je zang bar nge zong dong a rab do se wa re ji de wa da lan do wa gong ge jin do wa tam je la ne pen pa re ji chang jo jo pa yong so zo je jin sim jin da ge chu dan dong pa ren jo zang bo jo pa da ne rab dun jin ma ong gal pa gon do chut pa re gyur da ge chu dan zong par gang jo pa de da dang ne da don jo pa re jo le dang a da dang ne sim ge kyang jo pa da da mo la je do je da la pen pa ran do pe do bo da zang bo chut pa rab do don pa nam de da da ya da don de pa re sho de da da ge nam ya ye me yo sang ge ras ge go re gom bo na mo zong da do da ge gyal wa da Mangal ba gondo mish kyo war de da la ya jut ba gya jir ge gyal wa nam ge dam be chen zen jin jang jo jut ba gondo nang wa re ji zang bo jut ba nam bar jong wa ya mangal ba gondo jit ba re ge Zeba damje doyan korwana sona yeshe dane mezenye
Taudan shira dinzin namdara dan yondan gungi mezin zodo gyor Dolce dena dolnye shinam de shinde samge mekya sange nam Sange razge vena jokpa lai janjor jetpa chujing dawaregi Tetara mali damje chozo yang jazam kyun la desum tsenyeki Sange gyamzo shingna gyamzo tang galpa gyamzo shujin rabdonjo Songje yela gyamse daska ki gyawa gonya yela namdapa Dowa gungi samba jeje ya sange songla dadon jok baregi Tisuma shekbe gyalwa tamje dan gole zona rabdo gorwai Teda ge ya zonya meze la loye dobge dagya rabdon jo Mangalpa tamje jok barya Gece jige dagya jok baregi Kayang galba de zonze de da Gece chashi geni jok baregi De zon shikpa miye senge kang de da Gece jigla da ge da Tado de da geni chuyo la Gyomar gyurbe namdar do genjo Kayan de zon da ge shingo bai de da dolce ding dong on bare do De tara mali chona damje do gyalwa da ge shingna golan jo Kaya ma jin jik den do ma na jang jo rinpa tsang jang kolo kor Nyang en des ba rab do shin da dong gom bo gong ge zhong do tang ji o gong do nyur ve zon chol do nam da gun ne go ye tek be dob da dang Gondo yonde jube do nam dang Gondo gyaba jamba da ge do Kone gewe sonan do da da Chakpa medba gyurbe yeshe do Shira do da tinzin do da ge Changjo do na yang da do pareje Lasge do na yang so da je je Nyomo do na gondo jom pareje Doge do na do me rab je je Zombo jodbe domne zo parege Shengna gyamzo number da je je Semje gyamzo dane number do Chena gyamzo rabdo donze je Yeshe gyamzo rabdo dong pareje Chutpa gyamzo number da je je Molang gyamzo yongso zog pareje Sange gyamzo rabdon joze je Galba gyamzo mishkyor chet parege Kayan disum shikbe gyalwa ye Changchor chutbe mola jiranam Sambor chutbe changchor sange ne De gondage male zog parege Gyalwa gungi seke do pa gangi mingne gondo zangshe za Keba de da zongbar jetbe che Gewan de da damje rabdo mu Lida nga da yikyan namda je Shoba namda shinam yonda ba Mwa zambon geba jenda wa Denda da jan de da zombare sho Kone gewa zombo chet pe che Jambal gene mola chet parege Maon galba gondo mishkyo var de
wa mali zo barge choba dane zeyo ma yurje yonde namgya sezon met parasho chutba me bala ne kya de dan joba dam jin zalwarge namge dado gyorba je zamba semje male tayan de jende Cezan le danyo monda yorba da gemola tayan de zamo kaya soje shinam tae ba rinchen gende gyalwa namla bo Lada mil deven chona kya shingi dolnye kalbar pulvave kange ngove gyalpon de ne chanchon choge jesu rame shen lenje zamya dat bashket bana sona dambe chodon dengyero Yangi zangjo molan de da be de ning son dam je bon warengur de ne jo bon in ba bang ba ye nang wan da ye de yang de nyer dong de da ni ba ram ni de war so me zen de yang de da le parang Kondo zangbo de yang jin da war de da ring bo me do de jing gyur Tsame nga po da ge dek ba na gange me she wang ge je ba da De ye zangbo chut pan de jo na nyur do ma le yong so chang war ring gyur E she dang ne zo dan tse nam dan Jek dan kado nam dan den parengyur Lo dan mo de mang be de men to Jek de sombo konan chot parengyur Chang jo shen wang zhong do de nyon do Song ne sem je pan je den do de Chang jo sang gen go lo rab do Gol do nam de dan je ban tam je do Kaya zambo chut pe molam de changwa dang ne don dang lo pa ye De ye number memba sang ye ke chang jo cho la som nye ma ze je Jambala ba we che dar ken ba dang gondo zambo de yang de yen de De da gun ge je so da lo jen ge wan de da tam je rab do De soma shik be gya wa tam ja ge ngo wa gang la cho do ngo ba de Dak jan ge ver zo wan de gong kya zong bo cho je rab do ngo wa re ge Da ne chi ve de je gyur pa na de pa tam je da ne che sol de Ngo so na wan ta ye den do ne al de wa jan ge shing de rab do do De zon ne mo lan de da kya tam je ma le ngon do jor wa re jo De da ma le da ge yang so kan je de je se sem je pen ba re ge Jalve jengor zang shen ga wa de bad mo tam ba shin don ze le shke Nang wan da ye gyalve ngo som do long sten ba yang da ge der do jo De ne da ge long de ra do ne do ba mang bo che wa cha gya ye Lo ye do ge jo jo nam so ya sem je nam la pen ba mang bo re ge Sang bo je be mo lan dam ba ye ge wa jong se da
ge je sa ba tene dove molam ge wa na ge je ge dam je jor ware sho kaya zambo jo banding e be sonandai tamba kando de doa donga jore jengwa na ba me be ne ra do barejo molang gyalbon de dan jogen son da en doa gon la ben se jeng kondo zambe gembe jondo de nge zone na male tongbar sho dogen ge zai jin ye ba gon che dan jing ge de jin jen ba dong Zangbo chut pa tende sadho ne kondo zangbo regulate yeah letinita that's the king of aspiration prayers zangshu sales tanga tate gyo simshin tamchi de ber mushis no gele oh yeah then gyo mushis dedication now we do dedication 399 the one that I've uploaded on Instagram page number is 399 Instagram ek upload chukan tin dijangi upload chusti utle chungo mek me tango sangle he Sonam de tamje zekbani domne nesbe danam pamje de shkega nanji balan jokba ye do zangbo teyang de jende te da gungi je so da lo jenge wan de da dam je rab do ngo chang jo sem jo rimbo che mas ges banaj ge ger che Ashkes banyam ba met ba yang gong ne gong dong bel ware jo ke wan de yesh ke o gong sonam yeshe zo zo ne sonam yeshe le jong we dam ba guni to par sho yeah jule tuji. Thank you very much. Now we'll do some meditation. 10 minutes. Minutes chung atang wom meditation chung yale. Tatare mong puji tiara pa. Meditation ziste na. Somba song teni jing ata o seminar nam stok mong pumi kurchis. O teni kulia shro shuchis. Teni jing ning jishki chis zopa cham ning jishki chis pipya. Teni wom gyam na dokshis pandu pale. So wom gyam na atan dokshis pana nukle. Shro zikan bo rangji ni kulia met kan charu. Teni jing ata ning jis zikan bo rangji ni shkiru. Matlab yunten gyala gun lamonyo poshki chis. Teni jing ata shkyun shtsukpogun shro zera zosla ngargyal zera zosla. Teni tigun simbe na ko sama minda korche zera zosla. Tigun rangji ni met kan chachisle. So now we'll do some meditation. So people are asking how to control anger, how to free the mind from disturbing thoughts, etc. Now, this is the antidote, right? This is the antidote, the meditation. You have to meditate, and then it becomes easier for you to be patient. If you keep meditating, it becomes easier. It comes naturally. Qualities such as compassion and loving kindness, right, and patience and so on. It comes naturally. So meditation is very important. So I request everyone to meditate with me for just 10 minutes. What a minute to meditation to take me just get something like this, like a round object. It's also now place that round object, that bindu, that round object on the floor in front of you. Like about 3 feet away from you. If you can sit, you sit in Vajrasana. So first you put the left, and then you on top you put the right. So on koma yunma burchis dekhato yaspa burchis. Then lakpa yunma kato yaspa burchis le so koma yunme kato yaspa burchis. O ya pangacha burchis. Then so gach tukchis then shket pakatan le.
your back should be straight. Shketba katang tene shoulders pungspagun basic posture namna chudin enopa the 7 point sitting posture of Varujana. Head should be slightly tilted forward. Good sapik dunno kokches. Make pechik basic posture, eyes half shut. Kautsapik basic posture. Mouth slightly open. So tene archio sugepeka khatoi sugepeka jitukchisli so touch the tip of your tongue onto the palate, your upper palate. Then mikpo, your eyes should gaze. Mikpo ina devashimbika asta sidukchisli. So your eyes should focus, gaze on the bindu. Yeah, that's it. Tene manchang mikakli. Yeah, tene symbol. Iwa chama juga, awa chama juga. Symbol tene ka devashimbika burchisli. Mind should rest onto the bindu, onto the ground object. It should not go here and there. Semina ko nam torskena. Tene nam to igaba chama juga yan lokse division bika burasatli. If your mind is going after thoughts, creating thoughts, going after memories, bring it back to the bindu through your gaze. Gaze at the bindu. Naturally, your thoughts will disappear like clouds disappear in the sky. Shingun yalkan sosle yalchanamle. Buddha sarkan iskolla sambamitanchis. Should not dwell on the past. Yoncheschan iskolla sambamitanchis. We should not dwell on the future. Taksa inna tuspeka. Mikpo dorche tene. Devishimbika bote simbok tene ka borche senokle. In this present moment, in this very present moment, the only moment that exists, the past is already gone. The future has not come yet. The only moment that exists, which is also a fleeting phenomena, we rest our mind onto the bindu and just rest our mind free of thoughts. Semina nam to chang medba nam to kuni keva macha division bika bachitli. Just rest our mind onto the bindu through our gaze. कमर बिल्कुल सीधी. आपके पैर जो है वो उनको वज्रासन में रखिए. अगर आप बैठ सकते हैं तो बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रख के अपनी गोद में रख लीजिए. पीठ को बिल्कुल सीधा, कमर बिल्कुल सीधा, सर थोड़ा सा झुका हुआ. आपका छाती जो है खुला, आंखें आधी बंद, मुंह भी आधा बंद, थोड़ा सा खुला हुआ. जितना हो सके पलकें नहीं झपकना है. शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना है. आंखों को सामने ऊपर रखे हुए बिंदु जो है, जो हमसे 3 फुट की दूरी, तकरीबन 3 फुट की दूरी पर रखा हुआ है फर्श पे. आंखों को उसी बिंदु के ऊपर देखना है, दृष्टि को. और दृष्टि के जरिए आपका जो मन जो, आपका जो ध्यान जो है, उसको बिंदु के ऊपर केंद्रित करना है. ना कुछ जो है कल के बारे में सोचना है,
आने वाले कल के बारे में, अभी इसी वक्त, इसी पल में जो गुजरता जा रहा है, अपने मन को दृष्टि के जरिए बिंदु के ऊपर किया। आपकी सोच विचार, मन में जो अशांति है, गुस्सा, डर, अहंकार, ये सब अपने आप गायब हो जाएगा, जिसे आकाश में बादल गायब हो जाते हैं। जिससे बरसात के मौसम में धुंध हवा आने से गायब हो जाता है, उसी तरह आपके अंदर भी जितनी भी बुरी सोच है, बुरे विचार हैं, सब आपने आप गायब हो जाएंगे और आपका मन जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा। सिंबा कमसों शांत। Thoughts will start to occur after a few moments, especially for those who are new to meditation. When it does, you have to realize that your thoughts, your mind is going after the thoughts. The thoughts are occurring in your mind. Immediately bring your attention, bring your mind, your concentration, whatever you want to call it, back to the bindu. Don't let it chase the thoughts. Sembuttini mala namstoguni ke bacha machuba loks ke ozat te mani tide ke ranokle mi putsam yana matsuma shket pa zuks po mane pichit magula अगर आपके मन में सोच विचार आ रहे हैं, आपका ध्यान जो है सोच विचार के पीछे भटक रहा है, तो तुरंत उसी वक्त अपने ध्यान को वापस लाइए और फिर से बिंदु के ऊपर केंद्रित कीजिए। कभी भी सोच विचार के पीछे जाने मत दीजिए। ऐसा करने से ख्यालों में गुम हो जाओगे। उससे हमारे मन में और भी सोच विचार उत्पन्न हो जाएंगे। 상하다 스탁제 주자만을래 삼박하니 용도 가져와 나스도 가르쳐놓고 더 상하다 락도인 곰 겸만이는 더 상하다 나스도 몇간 주제스 심보책 컨트롤을 경시스 되네 그래야 그래 되는 세미나 뭐 약간에 나스도 그래 스탁제 중요한데 그래 이제는 세스팅이 락도 용도 लगता मैं वाला जीना से तेरे मगदन बगेला गोसंगल से बुझी वाला नस ते मितना तेरे मता लगता मैं तो पुश क्या मानोगे ओया 그래 미삼식민 송도 미주미식민 송도 하래 이렇게 Thank you so much for joining me. 정말 도지치 양식가량 메조스 냠보초 주시스 바할레 다 코로나 바이러스 제스테 이즈모 비제스테 어떤 속들이 정말 곰파지는 거가 두강지는 거가 유일레테니 많이 강지긴도 레 곰파소마인도 대우시가 어떤 좀 망연하는 거래 좀 망연랑 장맥격 당들의 테크놀로지는 이종 어떤 출자군이 제스테 여기 송송스럽게 출자군이 제스테
산직 부분에 두지 같은 있었대 아따만에 그런 모습도 드는 유탄 쪽슬라 인나 투스페카 라이프레 인나 투스페카 하나 리코딩 주세 맞바 인나 투스페카 때문에 아따만에 모습도 유다 쪽슬라 미망 봉아타 개척만 포스트 통장에 보이는 봉아타 좀 들어 주면 또 소알에 손보선 독스지 하면서 돼 이거 탑스는 빨리 탑스 하고 이거마다 인스타그램에 그 추스당 제스 미망이 봉아타 직 메카메직 상스가당스 컴페니가 그 추스당스 필라니 있잖아 미구나 되는 줌 구시체노 이거 맞죠 때는 아따 이거 라이브 온라인 추스당 제스 탑스는 보내 하고 탑쇼스는 봐 장미겨 맨 뭐가 다 semba 돌고 사는 그래 하고 곰페나 거 같은 좀스랑 semba 마돌나 장파나마노 알레 곰페나 거 독스 많이 tunchuchik sakna semba madonna champana marole kompena ko tukse ngata alta chik jines komna tere semba madonna champana maro inna kampa tukste ngata ituk live stream chidong choste tsabik chos hago de gom gyapse tezu ngata chamnin ji gom shesna sangese shose ton tapatsek hago na laglen chungen nani semba dula teni teo chechen o desampante no so because of the pandemic, because of the virus, which is still not under control, we are not able to congregate in a big temple, like we usually do in Ladakh. So it is slightly unfortunate, but it's still okay. The main thing is that we have to conquer our mind. We have to conquer our negative emotions, right? We have to develop good qualities like compassion and loving kindness, right? And togetherness and forgiveness and patience. So that is why, like this, thanks to scientists, thanks to inventors, we have this great medium of internet. So we are able to interact with each other as if we are sitting next to each other live, not pre-recorded or anything like that. So it's almost the same. The main thing is that we have to conquer our mind. So what is the point if you spend years in retreat, if you spend years in a monastery, and if you are not able to conquer your mind, right? Overcome your negative emotions, develop good qualities. What is the point? But even then, if you can develop good qualities, if you become more compassionate, if you become a good Buddhist, if you become a patient person, right? If you become a calm person, even through Instagram live streaming, it's just a medium, Doesn't matter whether it's Instagram, Facebook, YouTube, whatever. It's just a medium, right? And it's a skillful medium. So main thing is that we have to conquer our minds, right? We have to become better human beings. We have to evolve as a human being. We can't stagnate. We can't just remain where we were. We have to evolve every day. 되고 남파만옥래 남파지 공원에 미트랑 쓰고 시시만옥래 전만 노파스칼 치시나테나 장돈 주치시나테나 창아랑나 샤나테나 베니나테네 나테 로임 주치스나 테나 아마네 그테네나 미코코는 두치시만이 장미켜래 아타 로발로 야게 샤고스발레 로발로 마타 상게상 예모 샤고스발레 상게상 예모세나 테니 스키포상 예모세스테노 볼레 스키포 뎀베스키포상 예모 길테는 마타 상게세나 뎀베스키포상 상게제나 때 타주 모제스테만 하고 뭐고 가시간치 상게제라지나 만에 그라양치 공파차시시 보링지 소르도 만올래 상게제라지나 셈버스킷 포용체스 보자는 하고 빠틀 셈버스킷 포용체스 베야 빠틀 동을 밑간치 셈버스킷 포수고 사마노 마타 셈버스킷 포용체스 냐냐 규르고사노 볼래 미츠라 마타 열게좀 고사노 볼 이와브 규르고스 볼래 가주가 반다르네 마타 미규르 하나 다 미군냐 록세 반다르 규르간 소스 규르도 볼래 마나 미카시니 록세 반다르상 투알 라스추르 볼래 마타 만에 열게 샤고스 볼래 상계에서 컴팡 파바제네스 그르고스바 하나 마타 tsavela maguniteni kanang진 두두스테 개와지노 비카살 kanang진 라 잠닝지 곰말라노 우즈파 곰말 게랑주 파린 부시 kazu kalup사도글 마타 라닥세 송스카데나 코만 두즈군 이투스콜라 자테노 팔레 하나 송바산 테주 마타 tsavela 마요테노 테고니까 가고니까 락렌주 고시스노글 마타 길루파인도 두파인도 증파인도 사스카인도 수인나 참마 넘페나 통고사노글 남파나 치파톤테 두고사노야 도직 각찬소라 말랑 대우식 선바족식인 유아족식이야. So 정말로 도지치 계속 많이 보여주시지 볼래야리 되네. Popol greetings from Mexico. Yeah. Buen días. Buen días, I think. Buenos noches or buenos días. Lo no sé. Yeah. daksa진 멕시코 니마손데 찬이 집어들이 찬유링 있으면 Thank you everyone. Please take care and I'm so sorry that I can't always speak in English because most of the viewers are Ladakhis, so I have to speak mostly in Ladakhis. And I know there are some people also from Himachal, from Delhi, from the plains, who watch. Gyagan estaban man puyutle. Yang kung Hindi tong zerupa. Yang tamane tus chika sangmatang na isuk charakle.
confuse ra ko yale so ba san tego ne gons pasal justin in nang samnya ne hindi nang english ki ka tang se tap shole so I will see everyone again at the logo. Yeah, I'll see everyone again on Sunday. Tuzgi Nangshin La Wednesday and Sunday Jali 5 o'clock. And again we will do interactive sessions. Then again we will do prayers. Again we will do meditation. Please take care of your health. Take care of yourself. Yeah, and try to walk the path of the Buddha. Okay, it will bring peace to yourself. It will bring peace to all sentient beings. Sambala Jule, thank you.